Izara yirivugira ni kwakira kuba yakire na Sarara mweni ni shoti no shaba describe okay so nwaga babantu bahenda musyo tubatagira bafutureba abakunda Sky TV no bari gukora program wengi tubakunda mloga weekend ibintu ubuntu butafutangaza kuba no mutero nakora nshobi nasi wire muzumanyira nshobi tuzumanyiriye zomushijo shanga buri wiki tuganira nshobe zumuntu umwe icyo nzakucikaho tuzabana muri soje muze kandi bunga batora to ingamba nshobe zumuntu jo kawakarura misho ezawe uwastamara hagati y'aba moderator babwari kanyonko umuntu wamanyirije nshobe zumushijo inkangari you are not surprised surprised abakora mu byo so nwaga imwe bashija imwe ukoresha mpaka ushaka toto about that imwe bashome bihanga abeta land friends muturetire Escobar ngo ibembere ro society umazina ga Simba kadi aza Escobar na kigamino kotsi Escobar kari mwenja ile tungana itete bensheri icumi ino twenda kucumi icumi twarebo muri Simba kadi ni icumi yitu yuarebe imyende kanyuma ukareba enjwara ukareba ukareba ishoke noza kubota ikashonga itu itukushirira kabaro yase itwaro tufana we ukireba hari ibintu bitateberekeye nangwa yiguru umukotse za hasi uriya you don't have a problem twine problem na judges arabatekateke ngo twinkarta nicyo tikiri twine problems na judges twine mu issues zo buzo na chief justice na mukama wako twine ro yatagera cyanaga ro yatajumirana president uri kujumira yashomera kutongana takujuma eshoga yamara tujinira atone general mu mugwe muremere bombi kiri wacho bosi na deputy Jackson kafuzu neberagira misleading parliament so no batuje cyako kandi ore batone general yo kuba head of bank bese niyo kurra baro yabona umuyanga neco naco Simba kada kazo mu constitution ngo tumukirike kwenda ko government kandi akurra abana bo yazaba byo mu private neco naco kiri konga twine government mu muhanga areke kutujwekera kubi konga twine government mu muhanga right government yes kandi nemu konko uzibu twine atone geno eberagiro nabita kuritinga kurigiro kwa futeka tega mu mukamo na yenda kwa konka nwagaba no ntaro twine baro bashato bashwa abo kushwaza twine atone geno deputewe na nubatuma konka nubatuma na bataje kwita kugeragiro nwagaba no ntaro ya kanko se common sense hatu wa sema kadana zo mukota kugira ngo tuyeje kugira ngo atone general nuwe mukuru wa baro y'umuhanga ngo ko buri nakora government ningoko jo president Museveni nuwe na ibembera government ito opposition tar president witu twine government mu muhanga kamakaru ashatone general tukakamu I in delegated powers for president utwahira karoro right yo shoma constitution umurimo gwa atone general mukuru no ku advising cabinet principal go advisor to government to cabinet waje na advising cabinet ugite fa echamani areke kwimuka kakutuje kwawe nyawo kada kakomanaga bimbi kongano twena baro yabona atukastinga kabata batinje bakumanya majyaho wazi kongamurenda that type of representation kongamurese Escobar nuwako basama yatawe type za tugeze tayi abo ari batakakora iteto dati obuno murembe bwo batomusi wani no actually ka supplement kache bwana Moses which example are you setting for young lawyers bwana Moses which example are you setting for young lawyers bwana Moses you see Boaz is having one problem. He's thinking normally in an abnormal situations. Joe no bantu bahenda mchoza mewa nila
yatira karago kaba sports journalists so yatira byogamba Royals Johnny yaye Endera noga. Mwangu mkisamana is a human rights defender. yes Najya abantu bakutosha na defending the rights z'abantu ubugari bw'abantu bakutosha agarika defending n'ubwo abarundi Ungato kuchikora madly. Do you? You know okashoma lichucha where the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it is not enough to say that the man is mad. John Ramsey abantu. President Museveni acara hano kubuhurura abakoyeta basomere bari preoccupied bari preoccupied with Thank you. with who leads them other than the major issues in this country. Ugasanga bari aho around 4,900 people bari batera kerere. They have failed to get a leader. They have That is a professional group. Zero. Tarum karuma. Thank you. Zero. Society. Yes, constitution halumu iteka erukugamba ha ubugabe bukwigita n'abafumu bintu begita abafumu tiyemo organize than these laws tukaraga kavuyo ko abafumu nubajaga nambo ta video ko wanyi rwampara nagogira ngo abafumu bene bitongole byabo byokwigita ebi bikisire tubabiro so kubosanga abantu bariyo no bagamba ahabo habe ngo kampini bagamba bingi Johnny utakaba nkasema President Museveni Roya ataba kwambe gizo kajya ngo nico busiro President Museveni nyona agamba ngo nico busiro nagira ngo kugeta twine nsonga konka omuntu kwiza no because you were right omuntu kwiza yes ekikumanyisa ngo description you have waived off the description uko hano mudiscribinga nga human rights defender nga very good my chumu hadi ajara ngo wagambe beta kumsemeza nisema kati kumanyisa na usema Orien Escobar now this week President Museveni no ngana gamba aberari Busuju Which district is that? Tiana Yanup constituency ya Yanup President Museveni abagire kwandinga ya Karwanga enzu yayombekire sister na chimpi no mumuduka sister na chimpi akahostinga Museveni abantu be omukisaka omukikali cha mwana mukuru mukigo so she's abine binge byamukolire hine yabya mumbekire kara agira izero mu government no so tati abiyenzire ku mumbekire ndi he's 84 but that function President Museveni agambire yagamba hansonga nyingi but ya wealth creation agizire ngo haloho enkora korana no bugeiga kandi nubitana enkora korana ni abantu bona no abisani babita n'ugo wale ukorora screen abahara babiri mama naho haloho enkora korana haloho no bugeiga n'ubwawe sekino enkora korana ni abantu bona konka nesoko yamba kutunga bugeiga yagamba hansonga nyingi yagamba ebizibu byabone omu government za mine no bote aha leadership kutandikira ya cyaro garike ruguri yabene rwo musenta yagira twonkinyo tukabaha obujunanizo bwo kwesera abebembeze banyu na habwe cyo abebembeze abasimiri ku bantu barondole muri mu government now the interesting bit obuyakire hapati yokubuze bibuzo agira tebe nagamba ababitegereza no abantu b'icyo mukono ababene bagarika byabena ebiyabena nasobora bakana bagarika almost nga opposite baka bobonosa ecyabe cyo balesire kikakiri kindi yagira ati nabako ati ebintu binu minister ati ebintu binu abantu abaka batabitegereza kurungi to basobora ngo nabasobora nabako bakwiye kwasoma ndindara yagira ati president agambye ngo abantu bemuronda
bakoma ku rubaraza temutute batukayo muronde bulungi kandi president aragambe so arona kimwe ngwe nkorejo ese nigumizamu president Museveni haraja agambe binte byagamba konka abuza abantu baraba kwata obaraba takwasiri abigari kimwe because from my assessment abantu babusubizwe bakwasire barigire mwa 0 ngabasema kandi abantu bahenda abanje Charles abantu bahenda nenda kutwara umugisha go kusima umutebekanisa programu no kuramutse abagenzi banje abunyi no mu studio abatensa abagenzi banje kandi yiwe kusima kutereza umugisha go kubasa kwijaha kutese zihangariye itu kuryongera aho uri kuguma turiyongera yo mu ngabo wazwana ndakundi sengwe uruho kiheyo nakireka we ni nyenda kutwara abati n'umujyo ko mu center gwanyu mukagambe mutakumanya John reka Charles kandi kurubu wabiru rugamba ababe abandi bagamba John allow so ukijyo ko mu center ukagambira bowazi John nyungandoho ati nawe akibigamba kandi kuno kanozana atika hanu John reka John wejo okaboloho John soto wejo inoko wanyu wacyayi no yo okaboloho ninyora kubuza John reka Charles aramusi yeito ya butoshe ibyo byabe nako kabolo that's the question you said that John reka Charles aramusi Charles is my guest allow me to handle him wezara musi abantu Charles no so hatana nikushaba ngo ofra kukwataho yagura hakurya oyagura hakurya kandi kugamba sibwe mutakumanya John reka Charles aramusi so ni ndamutse abaturikize abariyo kwa bari kutureba nishaba umutebekanisa wa program tugire discipline umusho okay abo kuba hagumana haba nk'umuntu nazibira abandi kugamba nacyo tikirungi nishaba sema academy ngira ngo nawe yejaho mu studio sebagari nuwagaba sebagari beloya nyowe ni ntwara umugisha gwo kubasima kandi nyenda kukurisiyayo munywani wanje nuwagaba be barokutora ndabo kubandi baroye of course abo nabageze toine ko kubagamba ho munonga ya natugira ngo baronzero kutsumita tinka manyiro var kwenda kutsumita konka kandi government ya Museveni tetsumta yo ko ko banorekera urubango ruhendekera umwanya itsumu rutakashikire so ngwenu ko rabeire numuronda kutsumita government ya Museveni government ya Museveni itsumutira gikwata nobwo kukozesa wabakaramojongo bo obusari nakoni bakaterera umwanya katakashikire iyo necumita NRM shone cyo nacyo no kigaruka muno guze cyo manko mwahure ngo abana bayizire ko batuzubwa kandi bayizo kanse ona sino ndeba etsumite NRM netsumita eshikira kimwe na no na hamusokoro no netsumita no muhunda guhwera yo kuraba ecumita bayish bona barkugizo mu busonko kwaba bagirete iresema kandi noza kubihurura so NRM umurumo gwayo no murumo gwa NRM bo kwenda amatsumwa agizire ku gitsumita thank you mwamana mutwekera amatsumu NRM nekora ubwo gahenda amon ebare munongo abantu bahenda musi And actually, this introduction, the introduction part has been impressive. Because bamwe kutubigamba bajyana n'ebiyetu washanga twine regime etakurespecting professionals. We must be having a problem. Bo professionals in BHTNsa whatever nanagambira thinking normally in an abnormal situation ogo yakenda kugambira nanga the solitary mind of whatever is the situation normal but John to government wahora mnywano wanje John here atakuja wahora mnywano wanje wazurwaniraho ngo akarwana kucumita abantu nugira mu bwoba iyo ukarwana kucumita abantu because I don't know excuse me nampunami tino nayo mberire nyonama because wanje ngo NRM no kucumita kacumita no mendeka ikana mshokoro
mukarwana ku 10 abantu wazo mu buso bwayo cyabuso bwayo yagira ngo wazo mu buso bwayo listen Boaz cyabuso bwayo abanya-Uganda they are in absolute poverty abanya-Uganda school fees zibaremere abanya-Uganda amarwariro ni mabi abanya-Uganda ntukuto nimbi last week actually thing manya babine ejo nankaya Katete abantu bakatete ngo urukuto urutindo rwito bakaruto mu budget barwiyamo abatuza bakatete bargayo baza arutindo rwe rumwe wareta ya gas n'abapolisi wabatera hatuko niko kucimita ko kugamba mai batajya kucimita nagamba ko kundi ko kuja ngo tegereze nawaga bagamba government hotel because riri yo barebe umyaka 68 ntaja kuturo mukibira karoche mutoto gartireyo so mchiguma kubona bonesa abanya-Uganda indanemu ya NRM mu n'inchumisi 1975 so bakatete bagamba 1975 urutindo rya is a walkable distance from the state center tekana kilometers ibiri. Now if the city center is like this emyaka 78 na emyaka 5 wajiro mukibira ekakuyambaki okukurwana ngo ibintu bibyazo mu cities mu kweta cities then mutugambira ngo n'ekimita abagizo mu misho Uganda ne defining abachumisi mbabo barone mwe bari mbabo Uganda ne defining wa Katete. I mean if Katete hati owacha convincing ngo munyakazo kurgakije akaza Katete niki if Uganda is not defined hati urwo no rwa Katete zo mu Kampala ore report for ziriyo after 38 years yokuchumita mwibare mutumisira abanya-Uganda mwabayikamisho ko. Thank you. Tuija aha bwa program yitu yishengero kashishaka twinaba Ekaya Hotel Ekaya Crescent Hotel nishangwa kamukuzimbarara ahantu hotel nungi munonga bino buraro bine gardens aho korera mukoro bine umwanya gwo kwemereza mu motoka wabo jine bine byokorenda birungi bine restaurant yabo te kucinga hawa chansya chamshana na cyacuro kandi obuhereza bwana n'uburungi Ekaya Crescent Hotel zayo muza kureba empereza y'umurembe mu studios nkwe turi Moses Nwagaba tunawe John Charles Mwesije hamwe na Amon Rubarema na Boaz omutebe kanisa John nza kutanakaniwe ambassador wa America ninche cyakozere General Ken Governor cyakozere Uganda to warrant that attack and threat katandikiraho that you are aware of National Resistance Movement ahankurga eine mpaji zayo ina kandi ataro yakata for now ngambe ngo ebi ainaremu kandi ebitari bikubatsa ebinyegire for a long time yimaziro mwe naremu ebikunyigire ebinyegire yegire for a long time omwana rero so empaji zayina tizikahindukaga patriotism okundi ihanga pan-africanism okunda Africa socio-economic transformation okutungura abantu na democracy obwembezi bw'abantu ebyo tibikahindukaga abakuletamo byabo byobuhigi byokucumita ebyo bibyainarimo so I wanted to make it clear ngo omwana rero mutali mukucumita abakwenda kucumita nomujja kujja mpaka and who will deal with you enarimo tekucumita now ambassador wa America Uganda of course nwakuba nakura US mission hano sanctions zone zikuba zikorwa in any particular country information nebe submitingirwe embassy jo kuri ohere ikibuzo yes ikibuzo kiri ngo information ejo kubeba ensangire mu office aboko banka hati ebemwe ebituriyo ntugambaho sanctions zimwe zikabaho abo ibintu byakozero no ambassador takizira so ejo ni cyo kubanza but number 2 sakashiroko ubo sanctions nizikimanyisaki aha muntu kandi America yo nezikoze seta nezikosa kwa kivinga because abantu beitu beine kumanya ngo haloho na abantu abarakozere nangwa ebintu bingi kandi byabantu byensi yone kutekereza ngo ni bibi nangwa na UN ekargaye kabijumira
konka kandi tutakabwine sanctions. For instance, omurutaro kugenda mu meiso hati on the Middle East rwatandikire ruri rwa aba Hamas na Israeli haturugiremo Iran, rugiremo n'amahanga gandi rubero Hezbollah, aba Lebanon. So many people beine faces zibihireyo n'amabara g'abantu abakora mu government ya Israel. Abayumba batekereza ngo basemiri ko sanction, including the Prime Minister Benjamin Netanyahu and so many others. America, UK, umuriabe sanction ingiro. 2 days ago, Iran after the attack of Iran at Tel Aviv, America iraganise enyonyi zendwane 2020 to Israel, 240 fatalities. So konka abantu bona ensi yona nitegereza ngu ekiriyo nicheba echa Israel ebene kora Gaza was a genocide in Gaza. Now in Uganda hanu ebintu kuchera kukora makuru ninkebyo because number one abantu benji muri Uganda na institutions nyingi ezakobeze reformo nizigoba muno in stories za America than our indigenous stories here. Nicho korora muri Uganda hanu of course wakukizire n'abakukizire muri Uganda hanu kubobo ine sente za $1 no sobora kugura anything in at least otalengero mu town council in town council municipality and the city with $1 nojo mu hotel no lya kandi no sasora $1 nabazikireza $1 ya America muri Uganda konka kubo crossinga Kenya na Congo wine mtwale 5 ya Uganda no sokusiba. So nichukoleka influence ya America almost the entire world. Nicho korora na umbinde bakora biona the American agenda ne basono kora nangwa nemyenda nkeno itujiri bakore nka t-shirt hanu eloho either New York na eloho California na lengo fira you see them and babito maduka kandi abantu babugura bachana nuwaga baba babugura they buy them. Now sanctioninga aba police ningira nyongwe cyo kubanza General Kenugaba omudumizi w'amahe no mushangota ashikiri kurabara ambassador no uwe wenka last week of tujya hantu kagamba habiyabiraga mbereho tiwoza zifa kana Aurora Sky TV kiwozo wachi habukuba statement inahendire nayo immediate rutagera hano asho uwe nyina akajigarikamo. That question was sorted. As long as I still hold my appointment and my Twitter account is the official account of Special Presidential Advisor on Special Operations, ninja kuguma ni ngamba ahansonga zona za office ejo ekunsaba ate chiro musana ikiyinyebwaho ato waligaraka kukura ni ngamba hansonga echo nchimanyisa ngo ahikire. No, I am saying nyowe kubongera ngo John Tulunawe you are stating his position all wainaremu wait a moment kubongera John Tulunawe all wainaremu but at the same time all minister wa transport nyondi yesu ndo wainaremu niteko gamba hali naremu kunga ninja gamba na transport sector yanjye ikedi kuba mu how transport sector mukagera ngo hatu mwanta omagurukari ninja gamba byagurukari is he right. So now the issue is okubahandika ko umuntu nariko begamba uwe umurimo gwe ahikire nawe twanje tujya ha ambassador wa Uganda. Ambassador wa America mu Uganda. Yes, no ambassador wa Uganda. No mukuru wa ambassadors ba Uganda, minister state minister for foreign affairs Andre Oriem. Statement we are that very day ebigamba byakozeseze ni nso butabugarika mu kurungi konka kagira ati he was not helpful. I saw him. You know ugira ngo yes according to man his response was not helpful. You see ensonga zine student tugambaho abantu binja bakuzigambaho mbaba taine historical agenda na historical mission ya USA abantu abari no bazigambaho abengi na abamwe nangwa tubakatwaraga na bwira gukora research impact
such sanctions. But number 3 and most importantly, abantu abinja baliyo bazigambo abamwe they are driving an American agenda. Now lastly kinkwenda kwendera ndasho. Head we shall come to the officers. Yes, head wa ambassadors wa Uganda kandi warigire yakose ne bigambo bikuchira special presidential advisor. That the bullish and hawkish way and hawkish way of how they do their things. Mbena be in brief, he was not diplomatic. Omurinya chitara bena agira ati obusemo bw'abantu obudoma obw'abantu bano bakozesa ne chaji kirengere. Now General MK we ekyakugamba ahali ambassador nagira ngu in any information yakuba na receiving itakoma nagira ngu if there is maybe a problem we have been engaging here and abroad. Yes, here and abroad. We are engaging, for instance, in former AMISOM operation, which is now ATMIS. We are engaging. We listen to each other. Thank you. When those things bitakashira high level, ya final level, ahawachi age engagement etalo, hawachi numuiza one nkahanu ko kutuli omuntu ka declaring. That is the problem. Now he wants Moses. Ambassador ntuenda apologizing. Echo diplomatic engagements chiriyo. Ata apologizing over CDF or to the country and over what? Because the accusations are kind of vague. Ahurutcheyo omnya Uganda. Aiziri. Hata nagambira abanyika. Umuntu arikohereza umuntu mubataga muhire. Umuryango kore tubantu mweta nyamweha. Mwena harigiri nyamweha. We ekikumwijo mutwe chona nategateka mu nica Uganda. Emundu mingi nineba nahandika kandi nagamba. Oshangu abanyiganda bakamutuma. Ngubureto bya history. Ndondoga abanyiganda bamutuma bubura. Wakatumwa omuntu akatungisha. Koko ugambira abanyiganda Andishaka kumwa abanyiganda. no wamutumere gambira abanyiganda. Abo kwishe. Yes, delegated powers, yes. Tukatumishe na ushiramu. Ngo CDF agumera gambira government. Aro correlation. Ngo CDF oba muhiro mu mugwa CDF. Ngo go gambira government. Special presidential advisor on the special. Ogena go gambira government. No, agenda gambira Museveni. Special operations. Gambira no. Chiri vague tukumanya what is there. Then what if it is vague? Why must it apply? Where you interpret? Kumanya job description. No. You give it to him. No. So you mean in short time official government spokesperson arho nashikama media center. Twatera santu jana minister of information. Actually no mweto fono pon. Nwaka bokori mu security. Operations, special operations. You know what of terror why? Aro the channel ba bingeni. Operations zorwani yazo kubingeni channel bingeni kwenye. Nezo kubingeni enzi. So tingwenda ngu abanyigana bona bagende abasuruwasi. Ushembona tabarkwitekereza. Onyigana kana bakire. We muhunzo wa mwirugo gambira abanyiganda no. Ijungu question 1. Ekyakabiri. Twine Ministry of Foreign Affairs. Niye kwa twana shongezi kwa tena ambassadors. Nyote na jangu American ambassador. Unabasa kubata kuzinisho nabasa kujikora. Koka ngo procedure. Twine take kutegeka diplomatic relations. Agati yangane rindi. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Atko ya mwenda nigira ngo. Iwiwe receiving state. Where ambassador yagire mwagire chimtashoboroka ho naro teacherzana imwe na ambassador mumanyise sending state ahubwo mu bintu bya ambassador ari sending na receiving hata America niyo send Uganda no receive federa gantu katomkono ego we are signatory to the Uganda to the Vienna Convention on Diplomatic Relations kandi yone ile Israel ya UN charter
is an embodiment a section na diplomatic relation how states relate with each other. So how complaint you need to in an ambassador to America oshemekwana raising one of the two, either Minister of Foreign Affairs General Jeje Odongo now President wa Uganda. Because President wa Uganda is also a chief diplomat. No top diplomat. No top diplomat wa Uganda. No tunywana sana mahanga gani? Ego. Konkana bwe yaza kugireta information n'ejo communication kugikora nebanze ba process. Tefa kurko bwa kirkanga. Nera baro popara ejali kire stating a grievance, stating a grounds of grievance. Uchere ejera signature era appropriate ejera government see you yene shaba action ejera government see you they are proposing action to the sending state mwana mwena ngo bamu withdraw nje you propose abo ambassador shayino bamwita uchenga can be recalled ko kade byo bimkaho gayo yabu jenyogura futira kundi utwita ambassador mu mangu yawe yakoze iki kiteke ejo ni twita uri CDF oba CDF takugenda echa procedure bamonga Minister of Foreign Affairs echa procedure wachitara bajungu kanarbe kade kagaba bida bona bamwe gapitwe bajumwe what is the problem noga iyo ngomya Uganda echa procedure wachitira bajungu muhozi ya MC ikintu kiratu yambe kihanga twasa kutandikira tare kintu tore muhozi ya resiri kandi just yamba Uganda kandi the just fight aresiri kintu yamba Uganda we yarebanka special advice ka CDF yarebe bitakugenda je America biye kuplaningira Uganda no watakora procedure ngo kwagirenga uto konka we yatsasabwa Uganda umutima gwa patriotism nawe yaragayo tukabasa kumugwasa tukatereze nkora bwanyu Uganda na gisasa gaki. First of all I am the Minister of Defense. Minister manya a CDF chief of defense minister on government rankings. Minister Bian On government rankings, a chief of defense forces is the head of the department. You go to Zaliamba High School, in Ashomire, ukashanga head of department wa geography, the head of geography department. Head of geography department, ariyo nategasaba headmaster, mwakumanya ba board of governors awa rataya ishomero na biya bigishomero. Mwakumanya what is that? That is anarchy. So, niwe assessment yaje. Ukajoni yakujana ngo nazidi sana bakoba kwaje kuvunura president yavunure bitaribi. Obona minister hinoko atarebira America. Sebe nakunda abantu batashomere CDF iwe yabe. Ekite cyatabwira president Museveni. Nakunda gukora n'abantu batashomere. Abo bona nakunda zakahubaze tozo kusta kubuza cyeza toze kuri iyo kawasho bakora nawe ko utashomere. Akada gashomere mbu yashomere. Nibwo yashomere manyene nibwo yashomere akaza kushoma. Umsali muri ushukuru rwaje kashoma nyitegeze uri tumutatoshomere. Sasa kurizoninga tegeza aro RDC yabuza tukikigabura uruko government kibayisaki. Kama simi yake bro mu RDC umsali yabuza ngikigabura uruko government. Nta twiri kintu kintu cyebuza tugenye bicinjugure. Kuko iyo government ni komaka itanchanga igeza kai. So hata ambassador koreshi. Mwese direbi yawe. That's the thing. Gasa to agambizi na yesoti. Kakora na RDC bana. Yes. So ina ya kuburiza wena yemanye. RDC yamuza nkokara ku government. Chimusaki. Naje tukaranga wanje ona president ko. Boss wanje gagadi. Ambassador koresha nawe. Aine 3 days to apologize. Yeah. Oh turivuga. Leba atka kampa magesi. Kampa magesi. Loreba kumurwenda tanebiri. Sa andu ko he akikizayiringa kabaka. Uwa bar governor wa Uganda. Kar governor wa Uganda ajoikire Queen of England. Yasindika kabaka kai bagisayi. Muchireba atro tikereza na Mutesa kabaka Mutesa sa Edward. Twagire kusindika Mutesa bamusindika bungereza. Akabingo mungereza kandi kabe nazo mu Israel yazakai umbangereza. Yamare myaka 3. Bagakaba baro bamuhotora bamugarabwa kabako bwari bamwihire. Akariyo bekizayo narakada under house arrest. So bazo yitegereze wa Odinga na America otirimu na CDF wit abanza manye America yanereba Uganda nireba CDF nireba ki neba nereba
digestible you are nk'uko kureba imbuga kureba umumeka imbuga digestible samosa you are digestible yakunda tokurwa. Thank you. Therefore umwe cyura abantu buchendize American ambassador takwasa kwa apologize to CDF in Uganda. Thank you. Why billions zingai ezi America ehire Ministry of Defense. Thank you. Omu Uganda omwako Charles. Hati bega. Baze kweshegereza bega. Parasite. Can a cow beg a pig? Thank you. Can it? No, automatically. Can a cow apologize to a pig? No, of course no. So aho niho twahika enkoraganitu na America. Umbiafayo bya Uganda taro umudumizi w'amahoro arabwira ambassador. Nojangu kintu tukwasirije. America kwe kunyiga. Narimwe nga NRA tumukutina kunyiga kwa America. America yo. Bapachumsi basabarwa. Baza kamba nzentereze kintu cya mwana wanjye Amoni yajya umuturbaka tumti kandi nyo nani ngaruka mu roya yagira ngo baturete iritse mu ryo kutucumita nanye namugaruka mu ntito to katucumita ne ito tuyine cyo kugadinga kuzibira ki okucumitwa so tunagira ngo nito tucumita munywani wanje Amoni kintu wachi Charles kumzema so twantite nani teka ngo Amoni oyikirize ngo NRM terigiro bwo yikirize ngo mu gicumite imwe kumurukshongora yitwe turonda engabo yo kwenda ki amacumu kandi nuko nta kigambandi munywani wanje roya nwaje ngo baronziritse mu ryo kucumite NRM nanye najya ngo ayitwe tuyinengabo yo kwenda ki amacumu so nanye nagaruka mwe nani ngaruka mu entwiga cha CDF ni nkoko muntu mwakuba muri yo mufamily mbwenu amaisha ganje kugakureba umusuma nyewe tindi mukameka umukozi yareba umusuma riyone ibe kintu ninga mutabani wanje yaza kutegereza ngo nyo mukameka mbe ninye naboroga kutanga umusuma kumterere nduru obundi nandiyo mukishenge nantakarebire omusuma wariyone yirkanzia embuzi yanjye kugitwara nandi safari mbwenu ni cyangwa ogumutabana wanje wabarho wabanza kureba umusuma kumterere nduru mbwenu nyo nintekateka ngo umuhoza be natera enduro ko ogwo muntu obire narajya ku government reka Charles gumze no bako baryo mugeni omusuma wena niki n'umushuma wena n'umusuma so musuma penye mugenyi ngo wena no owiba wena nabaryo musuma so nani ntekateka ngo umuhozo okuraga yakagamba amazima gashikire tuwe yakubire na kigamba ahabo kuba government ine umugambirizi wayo nintekateka ngo nuwe yakubire na kigamba konkanka ekishane kinakureka kutwakuba umuntu ayizire kwiba urukubanza kumureba ntwari kukoraki ntwari kumuterera nduru mbwenu ko kutegereza ngo abatari habe nuwe yija kutere nduru ekiba batwoyire cyangwa cyakozere cyagenze mbwenu nyo nintekateka ngo CDF nubwo muhando gwarabiremo kwihaho ekimfutanaho kake nacyo no kwereze biro kwihaho na wakaga idingiragira ati nanisha bangu tutwaze tutenatiti konga kandi America nugimanya ebikorobere bigiroho nibikirane birya abantu nababesi jya babayirikazi yaba NRM so Charles muhozo gutubente tekateka ngo naba president mumbwire bwahi 2026 kusiyo bwaheza akajya ngutabuza kwesimba kwari nagamba atari umudumizi wamahe wakubya atagamba abintu nkebi hati yarabura ambassador yabire president ati kumba we naza kumba nitwenda twikirizane na roye ngo muhozo naza kuba president niyo kintu eki nakugandira
turabe tukiro hato gendo cyandi cyo mukatabo kawa ko handika mwego wawe uri aga na mukaga kankore cyo kurebera aje NRM giragenda ya yote tomera hati nicyo kurebera itege kirege myaka yone enkumi ibiri na mukaga ito ntubana tugeze abaye bagize ngumuhozo nawe nkumi na mukaga bakabarabaye bo wazokshingaho ahantu bwo mugisha gwawe mbweni owahigireho ojo buzaba bahigireho hey naba bagira ngo nabateze bebishaka babanza kutera umucaka kurebe cyakora bakutera kirari abafutera umucaka kurebe cyazumuka mbweni ko ababhigi kuba abantu bahiga hagira group eyenugwa hagira groupe y'amatsumwe nsumtsi hagira groupe yo ibakwete yo kutoza nabakutera rwari abakwinde nyamisho mukishaka in fact no mai habo beta OP orko barya wabandi bona barkuba batarikureba so murumogo we no kugumaryaho na OP cyo message OP no mbwene ni kambega OP is observation post mbwenu ni nkambega mbwenu omurumyo rwito kucyoro ni nkambega orukubasa kwene raha karere cyaretwa kamukuzi akarere cyaretwa mu kizungu ebyo then akagaruke nyuma kabagandira ngo n'abariyo bakora ki nebija mbwenu abababe bagandire mhozi na mukaga kandi tugene bageze sa kureba hariho ki hati burushayo na NRM yeturaniye kore bintu byayo mu odo so America yemerera kagira ngo n'abapolisi beta kwenda bazo wabo including abandi bantu abasirikare nabo barazibira kuza America then umudumizo w'amahe akaragayo akarabura ambassador inchange tanka yo buzare gwitu na America konka America te ensiyona mbweshinze kugamba America ngune yanga Uganda America teine wetar kwangu musiyona waza kukora research nkomuntu ensiyona America giburuzo businyi ecyo kikirize ningo cyanye America ihangeriye kureba ngo kwezo kutiyarfunamo eyine kurondo muhando guyartabangura ninga ine kurukozesa kugira ngo yikirize cyero gukora ki cyero kwenda mbwena America teine ihangariye kunda bareke kuboyi so America yeshaha yona area interest zayo iyo nebe area interest zayo kwera kugira terizo bampereza cyayikora wotagine waje tubayito mu nshaho kantaine kinyinemo izoberiyo nete kwa kurgayo namani ngwe kugarraha ahameza thank you oyikirizo lete cyayi okay so tukujya ngo America ngo na Uganda nejarana abo kuba kunehara na Uganda okano reba ibirnagumwe obwo abantu upunu barete za tankani barete endere ngumaza ka Kenya Museveni takuraraho so America ni yebe nkora yayo enkora ya America no kutina tinsaganda muhanga kugira ngo ga etunge cyero gukora ki thank you ecyero kwera amoni tutakagira abapolisi kuze abapolisi niye nshonga kutobe turi wahaza hole yendijo iri mo powerful okurabura ambassador eki kimuhoza kikozero mu interest yitu akwayizire ngo ambassador na undermining a government age wabara mnonga moderator unabatesa batahi banje hati kinana na mushanju rukuma rwenda Austin Soma M7 akaza kuhereza abasirikare babiri barwanira ekirabo yazo mu Kisozi farm yareba yente nungi yabuza then IG jo kwara gifune eliyo mu government institution Augustine Ruzinde yes yambye ati kora tendering system nungi obe highest bidder ogifune obakacyahurira yabyikiraza kubiya muteganise ya Rugom project Uganda hati project Uganda yaba M7 in fact inshobe mpango ekiriye kukorwa abanyaganda mu mutarajyo na mnongo imwe ba veteran no kwikirizaho kiteniso mu M7 akakwati hanga Uganda akarito mu family assets omuwiri
hati Uganda tekiri project ya babowaza abanya-Uganda na project Museveni na family omburago abarokore mbajya ko kweragura ikintu nocyo tu uko kiga uko ibyo nabone byo barokore because nabo bakubimanya wera wayiragura kubazo family ya Museveni nabo bakubimanya ibyo nenteka teka yawe wakunda kuha ngabowazi one kara tweet ya Kenya ya 8 days abanya-Uganda bahire kutera Kenya mu 8 days the end with the Tom Sham kura ka kweshengera zaba Kenya ko bajya tibasham Tom Sham tireka bireya tera gipidi cha mutizamani I don't care echo tina ya kigambira twareba tweet ya kabiri ya yuji bari bakubuze ko kugira ngo nayiza kuba twina buri mwe abantu ba excited namwiyo shotira so ishi yebigambo ya tweet za Muhozi nkamnywano wanje ntiko ko yakagambira emirundi yombiri akotingere Ruhanga aizengo Ruhanga kamutahera ya muryango Kenya gireke they are weak neighbors abareke alone echo butese menkubira na mukaga Muhozi aizengo Ruhanga no mutahera kamugira ngo amana gata abo n'abatrace nubagamba Samson no aizengo Ruhanga message keri yashaze barishe nwagaba abo incho Muhozi kwaragambari ambassador ujya mu nwagambire then yajya ngo Ruhanga mutumire ukajya ngo hagambira abacuizi let us take him for what he has said okay gumiza you see echuban chera kare amazima gashtangaye and the first cut is always the deepest so kwa leo aturaganize kutera Kenya 8 akagitera ninge kamlema in fact Uganda eriye kuza kubanka Kongo ya Mobutu kubanka Kongo ya Mobutu Zaire the Zaire the then Mobutu days ya music haturiyo mu comedy my worry is ekibakora bya ikindi niki omukomedy ejo ito tuzate discussing tweet kumbe hati nga parliament eriye kuyiye kindi ekyo kuza kushanganya nkabawazi uri nga America uri nkomuhuko izo turiya tweet because twine systems twine tukubagama cha system capture na ntakwenda kutigaruka mu nonga because we have always told you time and again mu Uganda systems have been captured because council ya gambiraje systems na kirungi na veteran yazichers twine abagambirizo ba government twine ministries CDF ya gamba ya inawakara biro omitendereri yo agamba besides nobody special envoy agenda akora umurimo gwenka advising mukama wagambi but not the CDF because was on government ranking CDF ariyo mchakanga leave alone being the first son the ordinary CDF ariyo mchaka ariyo ranking ya kanga bwana RDC omunanko hierarchy yihanga kuwabira na mukaga around 26 so ati baramu nagira kurugari yabira na batano garka president bona babyami so you lack of respect. And in fact, actually, and hatari ya kurulinga to me as a politician, no is of recent. This tweet follows here at Jango. Uganda take atejo committee civilian. And bajoni baterumunga. Actually, we thank God. Kugira mu 7 touches za rokashanyire nka veteran na yakurona nkobwa bebesita. Onkoti maje yakeji kumeruga kahweji. Ikiyagambire ticu. Ati ibyo nibyawe naende nubwo ko gumugwana n'Rwanda because na civilians then you take us to a military court kimengo muturiyo muku ara dani kutubuzabuza mu mazo mu karuru kandi ati mwese ko arakoze rizi nariye ninga bowazi yazo mu karuru akasinga military leader na yemembera tangu myaka 10 only that to me what I normally tell Ugandans no kugira ngo in all nuko nyabaza Austin Somwami M7 kwereka ensiyona Austin Somwami M7 kwereka ensiyona ngutakabire ready kwandi ngovo bwebembezi even to his shadow nitsigani machati na acheganye takacha bwebembezi wabo kura kwikarakasa tayi mutabana 2006 iyo wari bajuye no wagabo kujya tishomero bwaro yanyenda mbe president no binekezo ndeha kumurumba whatever way nga constitution ko kuchigaba but his remarks
are just normal remarks to me because atubira kuzitugambira tukuraza kujya zitakuba productive sijui ma birthday sijui ma Kenya twagitera manya the mighty power we are tired of your katemba take it to the theater ni weta abantu nkaba comedian za Chrome Company. Thank you. Wala Amoni ya submitting aheze wabare Amoni turiyo mu program yitu y'ishengero turiyo mu program yitu y'ishengero hano ya Sky TV kandi tuganira ahankoragana yitu na nabantu namno tukoragana yitu ya Uganda n'amahanga gaheru nwagabe moment turiyo tuganira ankoragana yitu n'amahanga gandi. John, now to the very issue eitwombekeraho muramwogo aba police banaba ninki cyo rukumanya ubundi kiti abantu batakumanya America cyo kufana aba police bakakora cyenyine muramwa abantu babagumera kandi bakire nyo on one show getaho katembe ya Stanley Shaman FDC kandi ngamuhera umuramwa 2 days ago kuna chiro studio ya gambe namutira tatu but this is the topic ati atakorare tumurama gumira tunona koreki atiyonjeza ngambe byanje ngatembea umukuyaje sana n'umushubuzi ntari busy now hati ariyo business tutakashira aba police banabo aba police bana tutakabashiraho Jeno Muhozi is an American trained. We Muhoza haro kabana umugamba. Jeno Muhozi is an American trained. Fort Leavenworth. No. Which college is that? Akolireyo training actually nyingi not Fort Leavenworth. Jeno MK akozere na missions za US in this region nyingi including the US mission UN mission in Sudan, the UN mission in Somalia and various missions. Byakuwa na gamba na nabimanya. My only disappointment nukutekereza ngo haloho ngwe byakumanya ntubimanya no. Number 2 procedure yo kuga abanywana banje bali no bagambaho entwige yaliyo nakozesa abaganda bajeta kifule na upside down Dubai of hajiro mu embassy yeitu kasino watireza kugira ngo senda narukora nobo babandize discussion ya kasino ne ukoraki omwembasa bakaba abantu abanyihanga ba Dubai nubo babene bagira ngo iki tukorora hano kakira unusual abanyihanga procedure no abantu no abanye obhara halo abantu bakukira yo kubihe bisoba no kwicara naza ndakutabesije taro umuntu akugwisa kagweyana byekisoba katahona face ngabasomere bana yiwursa abamusi bataya obwe no mwali yo nabiha yamabara gaitu gakara gakarule ndahora kagoro omubwini baba obtubeire ntu Canada ka ambassador witu wa Canada na argayo senda na receive tubo bakozere procedure abantu ba Canada bakagira ngo abantu kabizire kwe Karakasa kandi ambassador kaya joininga kaya basanga mu kwe Karakasa spita kaba confronting it is an diplomatic chawa week hawa ya kabi Canada agira ngo this is the issue okay we right. So at what point does the formal process start? Abanyihanga, including because MK is a Uganda. Can I answer? No, you don't. I'm not asking you. No. I'm not asking you anything. So Obhabe haloho. No, wabeno gambo wano gamba nani soko garkam. We had a two. Wano gambe gwire 0-0. Yora na kwa 0-0. We had an issue here at the Uganda Rwanda border. 4 presidents intervened. 4 presidents intervened. Procedure.
4 presidents intervened. João Lourenço o Angola. Gonzalez. Kabila. No, Tshisekedi. How is that connected to Oh, the sanction? but it is, if it's not connected, it's not your business. I'm not talking to you, man. Stay up. So, João Lourenço, President Angola. Felix Tshisekedi, President RDC. Republic. DRC. RDC. The country is called RDC. République démocratique du Congo. Chef Mutakumba mbele. Aha. RDC na mangu ba RDC ba commissioner. That country is called RDC. President His Excellency General Paul Kagame, President Rwanda. President His Excellency General Kaguta Yoweri Museveni. Bakakora mu quadripartite. Nko bagese bahandika ne cyandiko batahe nsonga ne kubisemiri gukorwa under the leadership of Jolorem. Bode kalemo. Until this young pastor bakugira ngo we na kosa Twitter unabari akosa Twitter akaja Twitter ajira ta ultuku tumayaho. Mbambehera No, the second day ajira actually I would go there. Ya jayo bakagamba hati bakagamba shakatano Mande Bodaibu. After it was closed for 2 years. But that's not a mention. Let me tell you. Nemboza Marwa, Abamaro Tene Chokubachiza Amon. John, to my question. Tene Chokubachiza. John, to my question. Abamaro Ninganeru Brewery, it is a 2 billion worth. Abamaro, Eboza Maro. John, to my question. John, to my question was. Yes, I am. This is part of the question. You are responding to this. So, General Muhoozi Kainerugaba, using his office as a special presidential advisor, any diplomatic missions as I engage in, but you see that kind of stupidity. We can all disturb each other. No. Can't actually. I am an expert in that. John, if you say you don't want allow unless this shows. John, Amon. No bakta exam in your field amon to so kumsinga. John, So to kugira ngo nyoye kugamba ni nyitanga kugamba my opinion. John, I'll come back to you. So Moses, no. Before I'll come back to you. Mangwa. John, I'll come back to you. Sky TV, irakari abantu. Eragirwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinics and Telecare Massage Services wari kwenda kushubura geresime ya 082 09 8 3 nange ya 070 09 8 3 munugura ukutamise ibindi byona. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us sleep my hair. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Nitukwakira ahali Rutoche Classic Hotel erukushangwa Rutoche Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoche okuza Mitoma omuli Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bw'omurembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erumo buri kimwe cyona bine sauna na steam rero garden zembaga Rugogoma Conference Hall yonestamisha abantu enkuyanza
ibyo kurya eby'ekinyankore hamwe n'ekifirika byona nobishanga aha ebyo kwerinda ha mwanya ogu norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 58 46 makumyana Rutoche Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo. Kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu b'abakafuru ba interior designing mu ruburengero rw'izoba orino yombeka ninga no gunduza makagawe hoteli amashomero ninga shi business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Rimbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahira esumu note mushanju 2 2 abiri na mushanju 9 Sky TV irakari abantu. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabeche kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo nituwanturonde ekintu ky'omutana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureta hekyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutano gakoziro mbirungo ebiri kuheza ombiri gukagarika busya gukagira amani wena ukasigara n'oburaje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Initiative for Better Health IBH kwatarisa na Ministry by'amagara bakureta empumo marathon umagwe 2024 nekena cyo kuwansaka ko Kasirimu omuri South Western Uganda ibirabi na mushatwe kwaza ku 10 tandikira acha ikacheka shemwe zakasheshe tunga kits zo kwirukangiramo ashira inde mitware ebiri zonka okurga Global Office IBH offices okosa Airtel Pay Merchant Code kagana mukaga na 5 na mwenda note ni hotele note mushanzu note emwe atana mukaga 9 okwiruka ngoku kwagirwe National Media Group Uganda AIDS Commission Westlake Water Global Coaches Crown Beverages Quality Chemical Industries hamwe na Yaket Water omugenyi mukuru ni First Lady kandi Ministry y'Obwegese n'Ebyemizano Janet Kataha Museveni. Sky TV irakari abantu. Irakari abantu twagaruka abantu bagera ubutikezana buri muntu ecyakutekatekana mayangu cyushire konka I believe n'ubukwana mangu cyikire manyangu ndijo intekatekaye kandi umureka kigambe akari plateau waiza ati nimbaso ubutikezana newe konga ndarwana mpaka kufa kugira ngo icyo kwigereza mu kigambe akari plateau akari Aristotle one of those turi mu program y'ishengero mukashirikira izoba Johnny nishonga yibano hendera ndi gendera mu dakikemwe nyakire nwagaba botagarike mu kizo cyanje on the 4 police officers icyo bakoze maybe that will come late. 4 police officers of course nibwo nani nyenda kuhendera nabo konka nyo nani nyenda kuoleka nororo muntu obukuba no gamba akantu akainamere umuro nugwibwa kubi ebyaba hano na leta facts bitali byo kubanganisa ebya the 7 years office ya special presidential advisor ya Muhozi abiriho ki in the last 3-4 months using that same office akatugira Egypt ya 2 million za doses za foot and mouth vaccine. Nobody asked whether he was a minister of agriculture or not. Zidan can't do much to Zayam. That was an addition of 3 million doses that you treated December, but using the same office. Now, now, no way a change chachiri
demystifying the myth of the lie of this one is an arm office. This one, he should not talk. The procedure is that it should only be foreign affairs and presidents. I am saying no. Abanyihanga baine capacity kugira ngo umuntu ogu yayerabya umulingo good and diplomatic, and we think this should happen. No mutwiti ya Muhozi agizira ati ebintu bibiri byagambiro. At number 1, I will propose to Muzeyi police bara sanctioninga abaherwa abajungwa for their own interest bam promoting. But secondly, at ambassador eine bintu byakugenda nakora bikutemura ihanga ati asemilire ku apologize injira head of state and Uganda. He is not requesting for a personal apology. Lastly, have a police officers. Let's handle that later. Okay, no problem. Noga. First of all, you know, tuanze tuicherezane. Tarutsi. Imukure babyo na tarutsi. Kumurwe nakaganena. Amahigi staff gakakora Newton amahigi ikora mu gakanga kurikiriza ibya commanders kesharing Newton Kenya ekesharing aga Tanzania gayesharing aga Uganda gayesharing ukunkuba abayobozi batwaze Chinyata akiyamwa bimbi yabato mukoti abana bababinga Nyerere aga Tanzania gona kagabinga yatanduka busi ubote ya promoting abayishayinga yabongera n'imishara bayidamini kagiye kwimya kingayi bamuteye ngata hati aruko kure kintu kashaka kuza kugati kintu bimwe mukora tumkago kintu cyo kugira ngabe OCDF rero mwigora kadresa omwete special president Joati or special operation something senior president era gwe nakoze saka kadresa kukore bwiri kandi niwo kamperire wiwa mtiro umuntebe okuteka tega muza kufuna no yakwa president bisebe no takuza kufuna naza kushisha emcho yamahe kubareze gishisha hati esiskare erenga threshold ikazi hati bona gabarimi umwaga meranya undire jati nongwato utakano mutabano watahana agamba noza kunjoro utakani nakana watahana akora. That is going to be the beginning of disagreements in the forces. Discipline. Mwaye na mugire mchwembe mwaye na bita gwiki mwobwa special president tumwongera ubwa government spokesperson mwaye na muheza office zone konka amahagu mushishe bimwe gatangira nza gusiga mwabwegera mugake mugende nabo so nyongo yiri urukereza owese is a president no kwegarikamo akeka kuri mbwirengana omutwara chief of defense forces abe chief of defense forces ibyo kumigururo tudisa ngwagambira nagamba ki agenda ze gambe kwati namahe no kugatereza ko ibyo gabo ko biriyo umuriza baratse ibyo gamba biri I'm very sure ngo wari kama wagahuza ibizu byabo CDF bine bakumwendera bitari bya kusimama so agende akurebe rero bine babirekera abandi kandi kweta kwene ubwa CDF bamwumba mu bwa Minister of Foreign Affairs bino kwa wazigambe bya ambassador kongo kuzoma yoke shirika uryo bwifo burizoba no yayo kantu kabuka kwenda constitution handa kino ngende cyane handa kino ngende no violating Johnny Aristing achievements okwegura nsharo yito na Rwanda okorete mbazi yejwa those achievements ezo zoko takuzigamba through the same office nyakiri mukore binakora akatari advise muntu akabikora akatari advise Katomba kabikora. You can try to be very wise. It is up to you. You can be very wise. But the fact is, to in a trend this to kumanya, bakuru bama bako shimukoni mutubasa. Kandi in nature jiro, kandi bakachikora, abachikuze bakabatagwejigire, bakachikora bakijedirire. Kandi bakari bashomwe mu history ya Uganda. Ya instability, aba priyambo ya constitution kwibije. So mwana mutisiga mashita, mutiteho saduri ni mutiteho peyindi. Shinki kibunire kuko kijinki fili wacitegereza toro kwasa kwata mukuru wa mahe o akasibo mbyeri rero bakabigambira kubonire rero bakibuza mparane gushikandi ngisigiye fagandwe yo kareba atone jeno deputy atone jeno yimkane cyo cyatsigera every time
rero bagarukamo bashobora enshobeza CDF that is very wrong cheza pedere nawe nyowe ningira icyo baza ibyo abapolisi kuba binga nsa kuvuga ngo batazamenya umucuke cyamhero can we handle that later? Okay, it's fine. Charles. So Johnny aturisingire birongeye bimuhoza koziri. Maybe office yabwira neshabana nebyo. No jambo hari umuntu ngo gutwakubasa kutwazamo. Muhoza akabara kwitegereza because now akaba ari yo mugore ntwenda kumubikira nyenzi. Mureba Bible ne tugira ngo mbaba mazima gabahindura usinzi nyawe ndiyo mu teka mvuga ngo twabantu twenda ngo nare mwagumye obusinge kandi gumye rye harimo tinkwenda abantu tushenka beri nko muntu weri ishorumo o agira mu katara kajangwa ngo akatare katundoro bajoro mbwe ninyenda tubera n'abamazuma ngo ekintu kirabe kikire tukigambe nke kikire kandi kirabe kitashikire nacyo tukigambe nke kitakozire nke kitashikire tukikumanyisa ngo okukunde ekintu munonga nikimanyisa okureba nekirye nshobe ukakisupportinga niyo nagira ntumuhozi kwaraba CDF kwaraba agandrecyo nko kuna nakusoborere ngo wareba umuntu nayibe kinto kabani wabanza kureba tor kutegereza mukameko ngo nho we mukama wente ngo ijabanza ziga abeni we atere nduru konka kandi ombushikire bwo tuwe yakubire na kigamba ahabwo kuba bagandiriza ba government baro hariho ba spokesperson ba government abashemereye ku bantu bagandira ebintu ebisobire byenyuma ubwo murimo gwo kugandira ebisobire bindi hariho ebimwe nkawe byakubira shemeye kureka kunga amani niki yagambaho government kushotene ya family echo tukikwererekereza mutano president na domera mai na special presidential advisor nwagarakamu ambassador mbwenu echo yo tukwata muhoze echo takukigarakamu abo ko bari mutabano wa president so nabandi abasirikare bandambagamba bati nabandi abasirikare bonanbaga umuntu we na yayenda nagamba cyari kurro mutwe gwe gwakoraki kwihonye kinkwenda ngo tutereze then kwa kumara gamba kwari kumara gamba nakugira ngo nyonkanye because harabaraga mbere then kwa mazere gamba aho ntwara discussion kandi umuntu we na kwagamba habaho discussion umuntu yatagandire discussion tekakoraki tekaba ekiri kugireta ntagire owagamba so kwagira owagamba discussion zibaho so iwe nko musirikare wahumwiri no hagera abasirikare bona ba general bare bagire cyashobo barage bakigambe factor musirikare abasirikare bona musirikare we no murimo gwo musirikare no kubike hamwe nambwe because now twine director wa ISO twine director wa ISO twine director wa CMI twine ababona kandi nicyo nabarebe ibintu byone birumu abakuteganza barage babigana nakugira ngo murimo gwo musirikare kubo kunama kubo kurikiza kubo kureba ko deno kareba ukarondo muhanda horarabe so nicyo nanindebera urwebye byabiryaha Museveni nicyo arikwisha kutegekera ihangeriye ndizo myaka bakamukurra akahunafu abo ko bakunojya Museveni agire ikintu go wagamba we na buri muntu akamujwara ubwo kureba abantu waga abantu baba baradiso mu government ye batakumwenda n'imitwarize so abandi batoreza muhuzi abasirikare abandi batoreza muhuzi bakagamba nshungaza hati bakagamba Gaza bakagamba Syria bakagamba iki hati Tanzania hati bariyo mbabuza abantu opposition habata abantu basirikare babigamba hebyo mbabashobiye ki nakugira ngo umusirikare bakareba umushumana bakatera ndu nakugira ngo umuntu kwakuretwa for example nka cyo kurebera ADF kwe kuretwa ko hariya mpondo wa bajoni
civilian yagirewe takutegereza ngo umusirikare abanze ngaterweru generweru bakamutwara Karamoja za kuterezayo hati yagira atikiza ubucona ncerga Kenya government ya Kenya yeteteriri tutwine busingi we yakigamba nkati atariho buzubu kandi bo mu rumo amondi ngwe fire twe bagweke wareta huko vaga niwe nenya makandi esi system za government za ziri chetemere nsigara ziri cheka betemere kozo mbinte babanize kunafia nezo systems ko kuzigamba umuntu aletezo excuse imanyogo obu tinyangire koze wabo wazo yekinto kireto mu studio but again ti ukuchebembera mu mahuri kozo kucyakubire kiriye cyo nguburi yomwe naza kwebembera amahuri nicyo kubabuza ecyabaremera abanambwe nahirwe nambwine veteran kambuze batugambire shagame iba yasero mu kibira ruwero abanyayiganda bagibahereze bargumbwe bembeze nabo bebembero mujye ngo ruwero tukashashaga maritazo mutwaro abanyayiganda tuzubaronde tuzubaherita zanyo mutwaro muzomuka ni mu mustame mu ruhukwe then n'abanyayiganda nabo batunge freedom bebemberi yanga ryabo konga patwikirize ngo bakabavuza Yesu iyotori Yesu kubere byabe tinakubuzanyo nakutuma so yatuje nitega dego yo tugambe tinkwenda ansa ne buzo babe babuza Yesu tugambire mukama wese tugambire hato nibyo amona kubuza ngo tubagambire shagame itwayatsire bakoreke mweni tumbudomora because I wonder omu parliament ya mukaga ba MPs bakavuga no kitenso mwami 7 rwachitura beno bambuza state bursaries so yabaje ati abinja bunku bursaries ezi imbani yo mufamu ndisize mparakana kakwisebe koti ngo afande bambinga ishoma beno jano meja jano kazora yambuza uno mwana naza kuruga kuri rwanyampazi haiza beating security yawa kwate ibikoti kumushomese guys style up mutereze systems zikore enshobe tujitware twena in good faith or in bad faith tumengu nenshobe yes tinkwagira cha America because I'm one of the scholars abatakwitereza ngo abaheru bije kutuyamba kugaruzi yanga ryitu kugiho mu bukwatu because nabo bije nabaza kwiza binamani kugira ngo tukabayambaho mu mukamuremirwe no babagambire shagame yabo aha nabo twaza akubuza ne shagame bashese I'm one of the scholars I'm one of the scholars Boaz abo kugira ngo Boaz yajati nyonka nkagamba aha mumbera mbiyihanga nkwendi hanga rubonere nazo mwirwaro mfune yo mbazi nanyo mwana wanje nantine sente manyangu naza kushomaze makere bamuhe boom nkabe yibashomireho na nejo free education bamanyangu nanyo mwana wa veteran yamara naza kufuna umurimo ebicyo kati na 5 birgo by'abanyaganda batine mirimo bicendere bizena ngo no biya konka 10 ninga 20 tumanyangu ejo resobi kunga kutari kureba umuntu omwenga mwese as an example not him ngo yayirukana billions na trillions 10 ngo tamugambo utiburiya ukatuma uruhuzo ngushana amanyakenya gushana nome akakoreti hati yo myaka mushanju woko zira achievement 2 notari sororana bana muno so abapolisi bana abatakwisa kuza Amerika Bob Kagarura akana domera polisi cyange cyabamara Alex Mwine akari umudumiro wa polisi aba district ya Mtiana Erwomanya akari senior commissioner ari mu kitongore cyabambege cya SIU Special Investigation Unit injancho cyushangwa kireka hamwe na Hamdan Twisije nawe aka nakora na SIU abo nabamakaga batabakuza Amerika twasagaze decika 20 z'akarira program John specifically on these police officers America tinko myango inakagera ngo ikore icyo but okay kuba kwa baro because others had written actually now kuba kwa baro it is okay konga itwe tukakora party yitu are these people innocent America takizire these police officers according to what you know and what you have seen we bale muno ati in execution of one's duty na hasoko ba mu
inshobi nasoko ba an operational error. An operational error. So internally you can have that mechanism to sort it out. Nabo Wonka of America, they have had actually so many operation errors, even on external operations. In Syria, in Afghanistan, in 1995, in Somalia. Yes, you saw him speaking to the public for the first time this week. I didn't see him. I was busy. Yes, this on Wednesday. He gave various issues. Big expose. Yes. Now, issuing pap intention yo unesa chino nikisavinga ipapa sea. Papa kugira ngo muri abalo no wene akasisira really omuli America. I don't think. Including Kagarura? No. Kagarura was my DPC in Kasese. We are very, I know him very well. Taini chile ina hero. Ohireho nukusavinga papas yo kugira ngo iwe abanda bali enyuma bagiremo kutina abo kuba US eine police eine trainings nyingi as supporting. Halo na akalo nora amsom police na ine tizindika abaserikali operations nyingi in Sudan, in Somalia, and there is some little facilitation here and there. So ni mukukangam, but kugira ngo sanctions zizire on security operatives. And one of the leaders of the security forces nguyagamba this country has not had sanctions on these police officers alone. Actually, habiri the CDF habireho sanctions za speaker, za Nandutu, za Kitutu, za fufa president no Magogo zibiyo na byabashije Twitter cover Uganda ikatali suspended. Was Twitter suspended in Uganda? No. Did you see any comment from Hozi? No. Yes. So halo entekereza yabantu bakugira ngo ubone bageze umuntu kushira abandi, and then they want to deem someone noreno bakona bagamba no so muntu nabasemererwe mana abakoze reki haine they are nubana borekereza handi kandi okutinguja kwagambaho ninyenda abakurokereza uko nyenda bahagiye yumbagarike mu Kurungi. So ensonga yo kugira ngo umuntu ngwino manya buri kimwe cyona ngorora General Muhozi agarikiremo ibintu ebiri nene data for information nabatulirize. Yes, ihanga lya Libya oburyatunga external aggression nalo byatunga ebizibu byatungire bakabatalo ba lawyer bakabatalo ba politicians bakabatalo bantu bona abaheriye sagamba yabo kurwana ihangere ihanga area Ukraine rwana na Russia go invadinga Ukraine kuruno ogira ngo hakahalo systems impa ebyabiriho nabyo kandi soko. Thank you. Now kugira ngo habayo one of the security members yargayo yaba sanctioned omuntu another leader kargaya kagira ati ladies and gentlemen, officers and men, ekikozero kinu tinkuchagira, I am behind you. It is the biggest moral booster you can give to your troops, and it is really in order. Noga abapolisi aba ito tukabafubera nari America nefana abapolisi aba nari neronda mukamwa wabo. What do you read into this? Human rights violations subject y'amano shishoboka abantu kubatira umuntu kumwaka ikitinisa cye zino ni iki nabarato kuvuga za futara kamuza kwa no ko gutora abantu hati America arihebye kwikiriza ibita kwikiriza standard zayo koroko no ndangu ediringe ne iwe no tekwa kujurore ngoro wazaho ngo kumwe n'umuntu wakwano yendo buyambi urwo wa murana akajya twano ndamumenye inguyamba ndekera ufitira umukazi
yakutaho condition ngweta kuyamba abo ukutera umukazi kandi bo ati uni ugiye gushaba wari ndakushaba we usasere no waya ati waza kugira ngo hanga first of all nanga no kwa kutufubira ngo twara taska tuwamuhangirije we naro wabuze hanga ukaranga star ugweje gintu utanari tomwita toita star twabaje muhanga aryata we cyanje star muze kumuhunga so hati kuko kubuze ibyo umukarisa barira kubimba baceta blasphemy uno warogote kandi babyibuze n'umuntu so mwenda America yimwe bibuze ni bitabugihuza ako no mwene byankuno n'ubujyanye ako mu defense atika buri mwaka America neza sente mu defense mu kirere yo kurwanisa za virus za sirimu za covid za malaria mucyetegereza so nito twe n'ubujyanye America tifite no wiki ubujyanye na yonegira ngo ko ndakudiringa na America ikabutura abantu babo abo kwebende union standard ikabutura abantu kandi itwe bari ababutugwa na ugatunga uchance aha America yakigamba katujetire mwe no anaza kufite kwamba za kufite 10 batera umukaga banda bahona hatugo wabona wo bari niyo net effect umbahona hatutoza mugambira ngo America ni n'umujya kubona wacu ne ngo kubutura ngo America kwegambira wazibika je mutere nchakari ya yosha ngo yosha kumbuza therefore nyonja gubiruka ngandi America manya kuza kusanction ngo jaki ntubantu shishati ito tweka cyake tugire America biye kutugabaho biri kuturebaho nibyo namwe batubera noga katugarika mu kibazo kitwine bwire konga let's answer this question realistically speaking okadiringo tana abantu opposition namugumwire bakaro muko yenda nimwe musigaze government mutatire mukoni icyo banza democracy certificate ka no opposition ni tantiro mwe narimo wachetegereza hata alguno tukumkoje abuzara pataiti takurya bata kushoza ugata kurya uroko bitakushoza good one yes hata ukuza komperinga abwenchi opposition odini utanabo babanze bakore internal democracy mwe narimo owabo bakwekarakaza omwe narimo utakwesimboro omwe narimo bamweta mutesimboro kandi asesema n'abandi kuriya bamwita mutasiyungwa hata mutesingwa ho kandi mutasiyungwa nako wakagamba aba bapolisi bana nyewe abapolisi bana nkeki ningira ngo royal ho nagezaho kugaruka mu binanaga including DPC ahabwo kuba nakujya ngo America te ineka kwate nabo yeryo mbyayo nerunde byayo yachobora nachi kugambira hangwe cya America yo neronda ecyayo ter kusasa bw'abanyayuganda abo kuba kurunesasa ngwe tugire ngo munsi yona nekunda Uganda nekunda abanyayuganda kukira abandi agamhangaga abantu bariyonu babona Israel yo nemaraho necwekereza neitencuke neito munda neito tugire ngo abo America nekunda abanyayuganda munonga kukira abo ngwenu America yo egire byayo torarebera abana ba University of Caracas cya America yabeneye bakora aho mbafana gaza yabari torakirebere hatuye obo mkamanje twide obo tugire ngo video yejo toragirebera amaso gaho gakagahumire abas hatwikirizane ngo America Texas w'abanyayuganda kwihaho tugire ngunira hantu rahanga tabuzu nukamarabyoni so nukamarabyoni konka kugira ngo nesase bwaki abanyayuganda konga baba polisi aba tini cyo bakozire iyo kwarebere zake ukashemererwa zake iwe byakoze rebyo iwe bikakushemeza ebintu bibiri byabigwiri neberwa mushyikire hati nyine nangu twikirizane Bowazi ubwo ryahora nyine ko yino mukazi hariho gorwika extent yo kutera umukazi utajya ngo ubo bikunze extent yo kutera umwana owawe koza kumutera utajya ngo ubo kunzire ngo umutere
Okay we kwara takutera nyo nani pe cyo kureba nanguti nyine mukazomba yaba mwe nani teka nani kubuza Boaz ni nyihoro baje okay katubanze twiho mu government twizo mufandereze mwe no jango muzeire kwaza kutera umwana abamwangire abanamuhana mwe no opposition kweru kurenge nugorora bajana kanyano hanise kiragiro no hanisa koti ekiragiro nakugira ngo uko kuza kutera umwana ubanza umugandiro uti umwana utate kiko because on Penal Code Act on constitution omungahi ningahi bakugira ngo umupolisi atera umuntu hati ninyenda kubuza Boaz umuntu otayanga kwa ninyenda kubuza Boaz ekiragiro kirahi ekiri kugira ngo utahe umuduka yo muntu oyimwe oyibe mu bintu ekiragiro kirahi omukiragiro kihanga ninyendo tugambire n'ingaro ya tugambire kwarabe haruhe kiragire kiri kwikiriza kutse mpira hagati yengu no kutere bizinde by'abantu then tukimanye ngwitu nkora ko bibona nubakoraje for police officers in addition to other senior government officials ababire band obutaza mu America urundo bakubaninga jana ngo America tini cyakwendayo ati bwana moderator 2017 tukazo mu koteje yambarara omushango gwa tojikwata ko days so muramuzi yaeta prosecute nanka police officer nka witness nanka state attorney yaeta police officer nka witness yamwereka abantu mushanja babire bakwasirwa hakarimu Dr. Besige karimu Ameliati karimu nanka Ingrid karimu Munyagwa hakarimu driver wa Besige na PA wa Besige n'undi musigazi yambuza tamuri yaba atowarebera kurekera ibara street no yabuza no bamanya ati yaba mushobora amazina so mbono warebera kurekera ibara street no yanduka misho yagareba Munyagwa yambuza ati Munyagwa yambuza ngo what is your name again so no bunde nanda kwenda kurigamba ambe okungana nza kurigamba kujya mu next story but the court is a public place ya jati no banyeta tebesugwa meni yambuza aisho atarakwesijire itwat court kwesigeta nati mabanya Uganda kuture twarebera mu primary za NRM on record between districts ibiri estine flag bearers by NRM Sembabule ni Sinjiro no constituencies now mu districts ibiri zine constituencies ibiri Sinjiro nabajyangu most of the time nankare ariyo most members of the first family tukareba Kiruhura yenyine first district eri muti ya gas ya nanka ya mnywano wanje nanka oguriyo Fred Mwesije na one of the 27 nabo kabari yaba opposition so mwene ruwe kwaso twakatere munde biri twakaruka primary so mwene ruwe kwaso tugiho musiri turetse kwaba nkenta amezi ubuzire ura twabire nkenta amezi ubuzire turengeserize twakore by'imitima yitere kwetengana ro kwautinga munonga zabule na bible tuareke bitsemere kora twakore bitashemere kora nabo eco muri total mukarunji kona enara mutari mukarunji kona thank you because wa ura tinshobera ura tinshobera and I don't want to be attackive but I can say it the way it is in good faith okuzomu kibiro kashesheshaga mabwa demokrasi kane wagihenda kuzomu kibira ukashesheshaga mabwa corruption kane wagifostering kuzomu kibira kashesheshaga mabwa habwo bwabe bw'abantu kuri batirirwa ukabari bata beyond erenjo nagamba ngo I'm not one of the scholars mbokugira ngo abazungu bize batuyambe because embunde zikwiza zasapesinga embunde zazigabirwo zigira mani kubona bonesa abanya-Uganda so it's a clarion call to Ugandans ngutuwe na tugite mito yitu tushohole tutasi hangari yitu webara muno agomba mweta David Kacheno wachigarama ibanda najangu jo namwe kabareta manu mu studio hari umuntu no wachagazi cyegegwa yanajangu muhozi obutuza kubuza ngo agambira ari ambassador wa America kata kumwebazo bwa igure nsharo yitu na Rwanda nke John yanagamba twasagaze deshika inazonka Boromo ntakosede chekemwe and mu strict rogambo rukureba screen Charles tuendelee program in 1 minute nyewe nyenda kusima batensa bagenzi banje ndo kwendera programu
konka nani nyenda kushaba bagenzi banjye na munonga bo opposition bayine nkora ibar kushemerwamo okay Amerika kweri kugamba bashemerwa munonga baterane neza bateka ngo Amerika riyone ija kuyamba Amerika yote kayambaga kwihaho ija kwinaza so nkabire nishaba bagenzi banjye mwami nwagaba no mwami Amoni icyo kitekateko cyo kutekateka ngo abazungu babizire kutuyamba cyendeze hagira abanyayuganda bagenzi baitu deni hanga turyeterereze nkayitwe kuri yo opposition kuri yo aje mwaga batendere program Charles twaheza mwaga bedekike mwene umuntu wagiye mucyaka akarwara rutaro akashijya amaju akarikura imisiri y'abantu kaenda zabaka nabasa takutangara mwaraba ko simpira gidiyu obara mnonga shobora kandi mwetwika kandi umuntu kuri hayi amone hendera obara mnonga moderator akagenda kaza that's interesting nakazom promoters ba PFF kugira ngo electoral commission finally itirize kwa promoters kuronde mkono okay mu districts nkigana na mukaga okay so kubare baba ikirire mubahe mkono then FDC erego that would be in Feb okay tuamara kuhanditsa then tuakora dissolution takes a process of 6 months okay so we note them then the 6 months will elapse in Feb 26 next time nzagamba mnonga kigombe cyane John twendere program ndakigeze NRM tere entitled kusima candidate FDC district shumana na Musanze in Kampala state have a woman MP kaine less than 70 candidates new kaine 64 so you can kapate campaign na Madrid campaign whether we had a BlackBerry or whatever is not an issue. Now, last year, bakaje mchaka kwa kuonga hati omuntu wakuja street no bamtumire utabetu lo mchaka figuratively untukuja brani ugandi utabetu lo mchaka ubabe batutera bomu batutera masasi batutera abajeno erutumina babehamo ameiso kaine nduru hata bendo gitera so umurano mwenda kukozesa that same analogy nemo muri the street muri hayo ndatere nduru msibe kurunje ba eka ya hotel eka ya Crescent Hotel nonyeneshangwa ka mukuzi muri Mbarara beino buhereza overstandard gardens ya hokore mukoro graduation wedding birthday name them beino buraro burungi aha kurara abebitindisa abende ngozona kandi abere kubasika restaurant eri kuhereza breakfast lunch na supper restaurant cyo tekukinga bine mikoro yona bino ubuyonjo bine parking space bine byo kwerinda soza yo eka ya hotel mbo kuterebera mu program yitu yishengero burkasheshe zanduganira ahankoragana yitu namahanga gahero kukira munonga America ndera kwebaza omonero warema ne member wa NEC wa FDC but that is about to change nyine mwami Charles Mwesije nowe chairman wa veterani omuri Chegegwa akarwana rutaro orwachungire Uganda arikumuri ndakina na mukago ukajoninga mwaka ki ukajoninga mwaka Charles orutaro karuza mwaka chanana nena aha ukatere mbuno mwaka ukagumara aha tuyina mwami nawe John naraga busongora naragoma NRM mureke twendere nyine mwami Moses Nwagabana lawyer ya extremely smart you know zombugenyi kwendeze birunye na John smart ari nukere yakira omuri sinjiro bati naza kukorana n'umutawa twenda kwebaza technical team yitu twenda kwebaza abatureba na producer witu Job no atwatire kamera kandi yaturebekesaje n'abatari barunje munonga nitu twagezagezaho ngo ubundi tukarabo mu weekend iki ahasigara nabane Boaz wa Mongolia tureba n'urwa mukagoro rukwija mukama y'abakunzire ndabendeze kusiba kurunje ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu